Tilo kena tangase mari itu tinro yolo. Mati tinro palo kalau keseruan selama kita. Atu tuh pena. Ya. Mana dah? Oi, bawa pesum kerang. Asal mana lo mata? Jadi bawa konye cinya geluku. Yang sisa ya geluna mana tuh ya? Bapakmu pikiran. Tekno lo ke pak. Lokasi ke lo kami Tagalog na. Pami kita asil liu na. Mager ko apa kasi hey. Libu mana nih? Agar na gau ko liu ni na kasi magalo na. Langsung kumbe umang. Skater no. Skater. Putaran skater. Skater kau. Jepok le jepok 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 ke jepok. Ke kamera kuasa ke kamera wai ke kamera. Sedino ke kamera. Oto no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bos lagi. Tadi nggak mau kombe mau putaran sih. Enak pos lagi ya. Itu baju jamamu tuh. Mau jama. Digalok matarawe. Sedangkan be ya boleh matarawe. Ureke bisa ditiga buat nah. Iya, mana kata asing Bang Haji? Emang pak gue. Gara-gara balik boleh deh. Naring apa bukan batu panasa. Mana ke batu panasa Bang Haji? Mapakum behe. Gara-gara ya naruin re batu panasa wandre etar katu-katu nako boleh kama jeni napi kama tu tetos sali matu sih kak. Jadi ya naruin ru geso upasinungi eteng. Nama sipa abo sa di wandre. Tama na pala iya ambil istirahat wah. Jaga agamat jo jaga laki.
Skater, ke kamera. Skater kok. Skater. Wah, jepo aser flow lagi. Wah, jepo aser flow lagi. Jepo. Jeppo na play. Sahur ke kamera, sahur noi. Belum mau ke kamera. Sahur, kamera, sahur. Ke kamera, sahur. Ke kamera, sahur. Sahur ke kamera. Sahur ke kamera. Sahur ke kamera. Skater no. Popo akademi mekko. Ai ko Haru ketulu nembe. Gara-gara skater tuh. Ai dai ko na. Cukup motor. Ai Betul, di betul, dulu iya. ya. Ai. Untuk kau. Untuk kau. Skater ko ke kamera. Betul mana subuh. Betul. Subuh. Betul. Ini langsung sama paterun. Kalau puasa, ya puasa na ya. Langsung. Yang nur di lama motor langsung. Bahan di masih. Ini ya. Nanti. Terus satu. Jangan nembe Pak. Pani. Awe la si le. Malah bogi ngantri nyokale gagal. Kalau dia ande kan. Biasanya tetep pani dia ngambil dari ngetak lo mana. Ayo beli ini no bawang. Pak nanti nyokale gagal. Mapa aku nembek kerjain doa anak. Sabar aku pada itu mandi subuh. Tapi ya usahakan nih emang puasa aja. Pak biasa mau dia itu mandi. Kalau ada yang lebih aja. Ya,